футбол боюнча таймашты уюштуралы деп чечтик. Башкы байге 3 миллион сом. 11 адам коркуп канча жыл турнирге чыкпай койдук. Бул турнирде биз утуш керекпиз. Кыйышпас дос экенибизди көрсөтөт. Утпай калакчы. Утпай калсаң кайра ушул жерге келесиң да келесиң. 2012-жылдын бүтүрүүчүлөрүнүн атынан, айрыкча 11 А класстын атынан 11 Б менен алмаштырып албаңыздар. Силер дагы ойнойсуңарбы? Ооба, мен балдарым силерди көңтөрүп кетишет туттуңарбы? Бизге тренер керек. Силерди чемпион кылыш нереалдуу нерсе. Так, жигиттер, мен территориямдасыңар. Эгерде кимде-ким өлмүш болуп сачкабайт этсе, жолдош, кармабайм силерди. Биз эмне? Спецназга арматтап жүрөбүзбү? Эркекче ойноп ушул турнирди утабыз же юбкаларды кийели да үйдү көздөйжөн. Кичинекей кызым бар, үй бүлөм бар. Братишка, у тебя в штанишках, дядя. Чын айтайынбы? Вообще шанс жок бизде. 11 анын кыздарын көрдүңөрбү? Кыз бойдон го. Биздин кыздар катым окуп турган. Жилищный кооператив «Келечек». Купите квартиру, дом или участок в рассрочку до 10 лет под 0%. Как это работает? Вы выбираете недвижимость в любом городе Кыргызстана, оплачиваете первоначальный взнос 25% и вступительный взнос 4%. Остальное оплатит наш кооператив. Вам остается оплачивать ежемесячно без процентов в течение 10 лет. Документы недвижимости оформляются на вас без посредников. Внимание! Вы можете выбрать земельный участок только в городах Ош или Бишкек, а квартиру или дом по всему Кыргызстану. Жилищный кооператив «Келечек». Сделай шаг к будущему вместе с нами. Урматтуу Америкадагы мекендештер, сиздер үчүн жарыя. Бишкек Экспресс компаниясы Америкада кызмат кылган жалпы трак айдоочуларын жумушка чакырат. Эгерде сиз Бишкек Экспресс компаниясына жумушка орношкон болсоңуздар, анда бир топ бонустарга ээ боло аласыздар. Алардын катарында ыңгайлуу логбуктар. Компаниянын колдоо кызматы 24 саат бою иштейт. Кошумча бонустардын бири болгон Чикаго шаарында чоң трак парковкасы бар. Бишкек Экспресс компаниясы логистикалык компаниялардын арасында эң алдыңкылардын бири болгондуктан Amazon компаниясына жогорку рейтингке ээ. Айта турган болсок, А рейтинг. Демек, эң кымбат жүктөрдү алгачкылардан болуп алышат. Жана жалпы айдоочуларды кызыктырган суроо, компаниянын кызмат акысы канча? Башкаларга салыштырмалуу бир топ төмөн. Тактап айта турган болсок, 12%. Эгерде сиз Бишкек Экспресс компаниясына жумушка орношо турган болсоңуздар, анда компания тарабынан 30 000 сомдук сый акы ала аласыз. Бир гана айдоочулар эмес, 30 000 сомдук сый акыны сиздер да ала аласыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Кантип дей турган болсоңуздар, ушул маалымат менен Америкада трак айдаган тааныштарыңыздар болсо бөлүшүп койсоңуздар, ал адам албетте Бишкек Экспресс компаниясына жумушка орношо турган болсо, анда сизге дагы компания тарабынан акчалай белек бар. Андыктан жалпы айдоочулар шарттардын баары сизге кызык болгон болсо, анда кошумча консультацияны ылдыйда калтырылган номерлер аркылуу алсаңыздар болот. Бишкек Экспресс компаниясы сиздерди күтөт. Ой, классташтар, кандайсыңар? 10 жылдыгыбыз эмне болду? Чогулабызбы же чогулбайбызбы? Уже эртең болуп калыптыр уже. 10 жыл өтсө да такыр өзгөлбөп турубуз го. 10 жыл мурун кандай болсоңор да ошондой экенсиңер. Эмне болдуңар? Чогулабызбы, чогулбайсызбы, жазбайсыңарбы? Өзү элдер 25-майда чогулат экен го, 10 жылдыкка. Биз күзүндө чогулуп атабыз. Боло береби? 10 жылдык карантинге туш болуп калсам эмне кылды эзиңин? Чогулабыз да күздө болсо дагы. А выпускной вообще революцияга туш болгон. Бизге чогулган не судьба өзү. О, Данчик, кандай? Америка тынчпы? Акырынчы дарылы тур бар баланы кара. Энен турбайын уктаткаман. Салам всем. Жакшы. Рахмат. Өзүңөр кандайсыңар?
Блин, так соскучился по вам. Биз да сени аябай сагындык, Данчик. Эртең буйруса 10 жылдыкка чогулабыз биз. Жалко, сен келбей калат экенсиң. Ах, да, кстати, сонун жаңылык бар. Пландар өзгөрүлдү, билет алдым через Турция. Кудайым буйруса, эртең келип калам 10 жылдыкка. Баарыңар келгиле, классташтар. Силерге бир сюрприз бар. Аяшкалуу болгон окшойбуз, Тату эмне чыгып кетти группадан? Чо-то ойлонбой сүйлөп алдык окшойт, Тату, эмне болуп атасың? Ай, 10 жылда бир жолу болот. Сен сөзсүз башың керек. Мен барбайм дедим го. Просто встреча. Классташтар менен жолугасың. Анан Данияр деле жөн эле одноклассник, всё. Тем более барбайм. Жолуккандан коркуп атасың, я. Коркок. Жок, просто... Короче, ал жалгыз келбейт экен. Сен кайдан билесиң? Инстаграмдан көрүп алдым. Ты что, на него не подписан? Ооба, левый аккаунттан көрүп алдым. И вообще, какая разница? Барбайм дедим го, и все. Ой, эмнеге? А мен ким менен барам? Вот. Улук бу. А эмнеге жок? Улук, между прочим, идеальный кандидат. Сен жөнүндө баарын билет. И жигитиңди ойноп берет. Жок. Эмнеге жок? Я ж сказала нет. Же сен айтасың, же мен айтам, Тату. Эмнени? Жүдөмүш. Татунун жигити болосуңбу? Мен Ушулбу? Тапкан экенсиңер. Bilmiyorum. Ne ойлойт, не ойлойт. Апам не ойлойт. Жеңде болбочу. Я про встречу. Данчик жалгыз келбейт. Тату да жалгыз барбаш керек. Ошон үчүн парочка болуп барып келгиле. Серьезно же тамаша болуп атасы? Же серьезно тамаша болуп атасы? Тамашасы жок. Данчик точно жалгыз келбейт. Эмне, левый аккаунттан көрүп алдыңар? Кандайча? Кайсы левый аккаунт? Эле айтып койдум мен, кыздар бардык кыздар деле левый аккаунт менен бывшийин көрөт го. Ошол. Короче, улук, кыскасы. Барасыңар, влюбленный парочка ойнойсуңар. Только мындай, поправдоподобнее, ладно? Короче, самое главное, чтоб Данчик поверил. Менби? Анан менби? Коюңуз жекшин. Улук, Алина тамашалап атат, мен эч жака барбайм. Тату, келсин. Данчик менен жолугушуудан коркуп жүрө бересиң ошентип. Канча жол өттү? Кичине өзүңдү мындай поуверенный сезсең. Я понимаю. Мына азыр той болот деп Америкасына качып кетти. Бирок это прошлое, анысын кой берчи. Данчикти Эмне Данчик? Эмне? Сен Данчигиңчи, в отличие от тебя, собственно эле жеке жашоосун куруп жүрөт. А сен монтип жүрө бер, жалгыз бойдон. Кичине катыраак сүйлөп койдум окшойт, Көксет. Ладно, менде иштерим бар. Сен жигитисиң десе, сен сүйүнүп кеттиң го. Ол 90 болуп, колуңа патысы түшүрүп ийдиң. Бетиңе кызарып кетти. Мурун кызарчы эмесенен го. Жекшемайга өзүңөр көрдүңөр го, могу жерде неожиданно болуп кетти го, түшүнбөй калдым. Мабыл экөөбүз коллегабыз, Тату аябай жакшы кыз. Ким калды бе? Бетиңде жазылып турбайбы? Сен Данчигиңчи, в отличие от тебя, собственно эле жеке жашоосун куруп жүрөт. Ножницы?
тампон. Улук тампон. Почему с телефоном в операционной? Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Так. В принципе, нормально кийин алдым. Көйнек, галстук, гүл алдым. Шампанский алдым. Жигиттер кыздардын үйүнө ушундай эле барат да. Азыр келем. Татуу кандайсың? Нормально. Сен эмне? Бир жак барасың? Жок, мындай эле. Жүдөмүш келдиңби? Не турасыңар? Баскыла. Убакыт аз. Так, бул биздин 11 Б класс. Идеальный эмес, жөнөкөй эле класс. Султан менен Малика мектеп кезден бери экөө чогуу. Бирок Малика бийликти биринчи алып алган үчүн, возможно, Султан придет не по своему желанию. Баса катын, 10 жылдыкка барбайбыз. Жок, просто эме жумуштар бар эле да. Жок, увольнять этпесин деп эле айтып атам. Макул, ана кийимдерди чогултуп берейинчи. Чыңгыз азыр блогер болуп кеткен. Анын девушкасы Айпери жардам берет. Экөө семейный вайн тартышат. Так, Калыбек менен Садык 1 класстан бери атамандыкты талашып келет. Бирок азыркыга чейин белгисиз ким биринчи атаман экен. Бирок экөө бир компания иштетип келишет. Отчет ба? Мен сага отчет бере берем, жолго алып коюш. Не анан бул? Не анан? Документ. Просто бүгүнкү күндүн эсебинен 5 үй алып бердик. Assalomu alaykum. Bu yoqda kim direktor? Men. Кандайсың? Кандайсың аны? Мен да берем. Мен кол коюп атпаймынбы? Сенен кийин кол коем деп мен текшерип сен үстүмө. Зато сен көтөрүп келип мага койдуруп атасыңбы? Майып сен басып барбасаң өзүң көрөмүн мен. Ким майып? Мен кармайм. Рестеткерлөө өкөн аялдарда ошондой болсо. Алдагы суроолоруң анан берчи. Көрүп атасың го ансы деле толкунданып атам. Айдар 11-ди бүткөндөн кийин айылга кеткен, чабан болуп кетти. Эне Эмирбай, эски депутаттар кете өтсем, кайра эле ошолор келип отурбу? Ой нервин кашайт кой. Куча эне. Айбек мектеп кезде бастырчы, азыр молдо болуп кеткен. Иштиң менде? Жок. Антисептик. Алтынбек, айылдык бала болчу, өлө бай болгусу келчү. Азыр кандай билбейм. Бул кыз жөнүндө негизи сүйлөгүм келбейт. Биздин староста, акыл үйрөткөн, баарыбызды тизип турган Айзада. Биздин класс. А мунун баары зачем? План? Эмне план? Сен не, классташтарыңды базалгантасыңбы? Ладно, одноклассниктер. Аялдарын кактан таап алдың? Еще и мектептеги кездеги сүрөттөрдү. Маньячка десе. Биринчи жолу ушундай болуп атпайбы? Улук деген жыйтымды ойногонтат. Толкунданып атпаймынбы? Монун баарын даярдандым. Түшүнүп койбойсуңарбы силер деле? Ай, сен жигитиңе бир эле адам анилүү. Данияр, кана сүрөтү, кана. Данияр мени кызыктырбайт. Жүдүмүш, эртең нормальныраак кийинип келчи, азыркыдай эмес. Ну всё, давайте отмечать. Чё зря принёс, что ли? А мен еще слайд даярдаган болчумун да.
10 жылда кандай болмосо дагы да ошо албайт абы. Билесиңби? Жыл сайын бизден ремонт акча сурап атат. Эй бала, кач жалтыры машинем? Кет. Ремонттун акчасы ушул жака кетиптир да. Сен молдоке болуп кеттиңби? Айдар. Не болду? Мына Адилетти карачы. Аппетитный, баягыдай эле. Булочка дагы жеп атасыңбы? Же токтоттуңбу? Жаныңда жубайынбы? Келчек. Аябай сонун экен. Так. Салам достор. Всем привет. Мен бул жакта 10 жыл окугам, азыр айтып берейин келдим. Бул менин классташтарым. А бул менин класс жетекчи. Классташтар кандайсыңар? Классында. О, бизден Вайнер келди го? Не Вайнер, а блогер. Вайнер это вообще кринж. Аяш, кринж деген эмне? Аял уяласың го досум, ошону кринж деп коет. Ошондо биз сен 11 жыл кринж болуп жүрүппүз да. Кандай кринж бул? Эмне? Нормально бузам. Декан мурастар. 10 жыл өтсө да такыр өзгөрүлүп сорго четкендер ай. Эжеке, ажылдайсыз го, ажылдайсыз. Үнүңүз тетакка чейин улатат деп коюңуз. Ай Алтынбек, сен адам болбойсуң дечи элеңиз. Адам болуп турмунбу? Каласаңыз менде акча бар. Эй Алтынбек, наг эм уруп тур төбөгө сени Кудай. Акча менен эчтеке чечилбейт. Жина. Мындай кылалы, кеттикле, мейки бар, кенен кесип салабыз. Койсуңар, чоңой болуп, нормально жакка койсо албайлы. Нормально жер, нормально турат, тамак. Жуйнтуп чыгат. Андан көрүчү, ночной клуб куралы. Жаш кыздар. О, давай. Ночной клуб. Ребят, я вам предлагаю, знаете что? Давайте в паб вместе поедем, там у нас оперишка скидка есть. Сторики закинем, бесплатно покушать. Ошондо сен мындай история кылып койсоң эле скидка боло берет. Да. Бир иш бар да. Жакында үйлөнгөн атамын. Барып кайын журтумда история кылып койгулачы. Эми баягы калыңдан скидка кыла берет. Көп толкунданба. Дайырсың ба? Улук. Бас. Сен биринчи кирчи. Кандайсыңар? Танышууга. Улук. Саламатсызбы? Бул сизге. Ой, рахмат. Туугаңыз эме майрамыңыз менен 10 жылдык майрам да? Чоң рахмат, чоң рахмат. Эме, Татуш, сен өтпөсүңбү? Отургула. Ай, Татуш, мен сен үчүн аябай кубанам. Мына эми сен бактыңды тапсың, эми сүйүүңдү тапсың. Эң бактылуу жаштардан болгула айланайын деп. Бактылуу болгула. Астагфиралла. Чыныгы сүйүү никеден кийин болот дейт. Башта дейт. Ага чейинкиси эсептелбейт. Дуура айтасың. Ошондо улук каяктын улуна болосуң сен? Кое тургула. Данчик чалып алды. Алло, Данчик. Громкийге, азыр. Эрке телефону ойдон жүрөт го. Бирок билесиңби, убагында бул телефон мектепте крутой эле. Всем привет, одноклассники! Дайте угадай. Сейчас, наверное, спорите, да, где будете банкет делать. Кысқасы, мен силерге сюрприз деп айтпадым белем. Так вот, силерди 3 күнгө тоого Кара Булакка чакырам. Ойларды тозош деп. Акчанын кереги жок, баары төлөнгөн. Эмне болсо барабыз. Мен замын. Бирок Данчик место аз болуш керек, Катын сен барбай калдың. Семейныйларда келсин суба. Барат экенсиң. Так, анда баарыңарды күтөм, жылуураак кийинип алгыла, бул жакта что-то суп болот, кар жаат го. Через 3 часа приедет автобус, опоздавшим сам позвоню. Всё, жду. Анда мен списокты түзөйүн, ким барат? Көз кошпой. Барат да, мазы барабыз. Тату.
Ой, силер барасыңарбы? Ооба, барабыз. Жанымки, в общем, мы супер неожиданно выезжаем в горы на целых 3 дня. Я вам покажу самые красивые места, вас со всеми познакомлю. Будет очень интересно. Следите за нашими сторис, постами. Я думаю, что вам... А с кем сөйлесесің? Ну, это мои подписчики. Қашты адам бар? Ну, скоро 1 миллион будет. Миллион адам бар. Ооба. Арасында Қадыр деген бала бар ма жоқ па? Неге? Өзі айтып қойшы, қаржылай беріп қойсын. Бере, деп. Қайсы? Бетке атта Қадыр ғой? Мындай ке. Инстаграмда отырмайды ғой? Айтып қояр, көріп қалышы мүмкін, да? В общем, оставайтесь вместе с нами, будет супер интересно. Я вас люблю. Тату, мен 3 күнге бара албаймын. Жиндолбочу, ұлық. Айта албадым ба барабыз деп? Пожалуйста, барып келелікші. Тату, 3 күнде өкөз, палеоло, сен менден қайықта актер? Рахмат мақұл болғаныңа. Мен мақұлдығын берген жоқпын ғой? Ну, пожалуйста, Улик. Кел, мен сенің ордыңа бір жұмаға дежурствоға шығып берем. Жоқ. Ну, сұранам. 1 ай. Жексенбай екен өзің аласың. Мақұл, сөйлештік Улик. Сен соңындасың. Дос. Улик, сен жақсы доссың. Қандай? Орта жылу алғачы. Мен ұмытып қалдыңар. Сен кімсің? Мен Сырғақ. 7-ден 9-ға чейін оқыдым білесілер мен. Классташтар, Сырғақ танисыңар ма? Сен танып өткенбіз, ешкі алып өтші. Еркексілі? Ооба. Танысыңар. Жанымки, мы уже выехали в горы. Если честно, я просто обожаю активный вид отдыха. Сегодня будет очень много сторис, поэтому ловите наш вайб и оставайтесь с нами. Өліп кетейін, оның жарым сөзіне түсінген жоқпын, не? Еш бұл вайб деген ме деген? Жан, расскажи. Мындай досым, маңайың 100% болып, жаныңдағы чөйрегің бары жаққан нәрсе болдың, ошоны вайб деп қойды досым. Bir жақсылар, кайып деген сөз бар ма? Чез, байке! Бізді аман есен жеткізіп қойыңыз, оның соңға чай пай ішіп қойыңыз. Ай, чайға 1000 сомды досым. Сен қату байып тұрсың, мен 1000 сомғы 1 ай жашайым да аялым көз. Ойче, мен анда досым 1 ай жашачы. Рахмат, брат. Классташтарға жардам бермегенде кімге жардам береміз? Молодец. Классташтар, деги жолға шығып алдық. Маңайды көтеріп бармайлы, алтуға. Мұнысын алып алғам да. Менен башқа шкерегелер, Соның маңаймен кетелі. Астафралла. Жолға шықты. Аман сен жетелде тілек қылмайлы, ішпей. Тұр айтады ме? Маған не қамат отасың? Өзің мектепті өлі ұртчалан ғой, жашын олды. Айтып қойып парызды. Спичка не oldu екен деймін да. Өткенде қатырақ шамал болды да, өтіп кетті де ойлап атам да. Рус спичка ұрыс. О. Русты айтасың? Ал жаңағы үнтаз тазлайын өлі түшіп кеткен болшы керек ал. Рус туға лексіңер бей. Ал тір сыйған качок болып, целый шкаф қо, боди массаж болып кеттір. Ал боди массаж емес, боди билдинг дейді. Боди билдинг. Айме, газетанан оқып қалған маны просто объявлениеде. Ал өкіңге жолық сапчы, өкіңге түйрейм деген. Кім? Спичка о? Рус. Айырып қойды, şey бар? Жоқ, жөлі, тірс әтсіндіріп қоймайды. Тірс! Өкің бұтыңарды асып тұрып, теріңерді сыйрып, жиліктеп тұрып, қуырып жайым деген. Gelem? Келет аз. Gelsin. Otur. Az gelet. Çal, numara var mı? Bol, nereden az? Özüm barayım oldu. Gelet abi. Hayır. Bu ne? Rus mu yapıp durmuyor kankas? Toqta, hava alçı şu anda. Az azından ayakta kaptım. Çıqqan dedi. Bir kilo qara tushib berayim ben. Bir de öldürüp oyladım. Bir settirip koy ya. Ruslan qanday? Yaxshi.
Жақсымы досым? Біз де жақсымыз. Sen көп сөйлебей қалған ба бұлар? Сөйле, досым, сөйлесіп кетейін. Да. Жеткенде сүйлөшөбүз. Мына қасам пұшықкені? Нова? Tamam çıktan da Ruslan sen karım culuğa da gerek Ruslan culuğatın. Видеоны тоқтаткан үчүн кечирим сурайбыз, бирок бул тыноо сизге чоң пайдасын тийгизет деп ишенебиз. Келечек Туржай кооперативдин кынтыксыз репутациясы 2 жылдан ашык ишмерлигин токтотпой улантып келе жатат. 600дөн ашык кардар Батирдин акчасын өз үйүнө төлөп келе жаткандыгы сүйүндүрөт. Бул кандайча деп ойлойсузбу? Анда сиздерге кененирээк маалымат бере кетебиз. Кооператив 10 жылга бөлүп төлөө жол аркылуу сиз тандаган, сиз жактырган үйдү алып берет. Ал эми баштапкы төлөм 25%, жана ошондой эле мүчөлүккө кирүү акысы болгону 4% түзөт. Талап кылынуучу документтер бул сиздин жеке паспортуңуз гана. Эгерде баштапкы төлөмүңүз жок болсо, анда топтоо программасын сунуштайбыз. Мында сиз каалаган жылга келишим түзсөңүз болот. Толук маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерлер ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Данчик! Ассалаумалейкум. Заходите сразу, брат, Ассалаумалейкум. Я рад вас всех видеть, мои родные. Заходите, холодно, хорошо? Заходите, заходите, ассалаумалейкум. Нормально? Сен де толқыннан отасың. Ой, не толқынданмадым. Тату? Оқ. Данияр. Татын жейт ол. Ашқасқан қуаштам. Жигити? О? Тату? А? Жақсы кел олдыңар? О, рахмат. Данчик, қандайсың? Қандай зат? Танисың мұны? Жоқ, бүгін бірінші жол көріп Жігіттер, мынау сіздердің номердің ключі. Чоғы жатасыңар. Уже тандап келе отырып, өкөзді чоғы жатысқан ба? Я стафирова тапсырым. Мен бір номерді оған емес жаман. Кешінде соның чай жазатыр. Қойчай, сен чайың ич албай, мейім чақпағынан жату. Атыш, ұлық. Бұл күлісілердікі? Сілердікі? Bir номер бе? Адик, рахмат. Нелі отасың алтының қойч? Адик, қайсы катач? Түз барсаңар екінші ката шоң жақта. Все, рахмат, жүр. Ну что это такое вообще? Өкөзді bir номерге, как они могли? Им не ойлап қалады башқалар вообще. Не де ойлап қауышмағылы, амай, наоборот, жақсы да. Өкөзді парчика да ойлап қалады. Улық, саған не жин тиді? Еще прям Адиктің көзінше алтыным дейсің ғой. Мал, для правдоподобности ал. Улық. Так, Данчик өзілі олчы? Әлі шыққанда өзілі тұрған. Ну что, один прилетел? Данчик. Данчик стоит. Обними меня. Стоит, говорит. Жоқ екен. А сен не тұрасың? Не
болду? Мен кийинишим керек да. Макул. Он жылдықта жалаң арам нәрселер болчу деп башкалардыкычы. Мушташ, аялын кызганмай, тринка акчасын унуп туруп көрө албастык. Биз карачы кандай сонун керемет жерде сонун чогулдук, Данчик молодец. Иншалла 10 жылдыгыбыз эми жакшы өтсө экен. Бирок жанагындай автобустагыдайчы. Настрением бузбасаңчы, мындан да сонун өтөт. Арам нерседен алыс болуш керек да. Ошону сен мага айтасың бей. Мектептеги кезиң эсип алчы. Келе күрүштей. Эми өткөн нерсе өттү да. Болчу. Настроением бузатпас. Эмне турасың, Улик? Эме, тату кийинип атты, чыгып тур демакчы. Кандай чыгып тур дейт эме? Экөөңөр эмне, жашырган бирдекеңер барбы? Жок, брат. Эми тойго чейин болот. До свадьбы нельзя дегенде. Давай. Ушул бекен, а? Ушул болсо дагы болбосо да ушул болот. Мен үшүп калдым, ушул жерде жатышым керекмин азырчы. Ушунда бирөө болуп калсачы. Бирөө болуп калса, еттей кирип кала берем. Кочка, биртей кала берем. Бирөө бар окшойт бирөө. Сен да коркуп атасың. Жок, мен өмүрү корком эмесмин. Мен кубалайм биринчи. Кубалайсыңбы? Оо. Чоң кубалайсың да. Оо, биз жатышыбыз керек да менде. Бирок күлүш турат эмнеде? Күлүш турабы? Оо. Сен болсо деле мойнан сүдүрүп араттаган малып кубалайм азыр. Чыгайын бар. Assalomu alaykum jigitlar. Bizniki emasmi? Bizniki emasmi? Men qaragani kelib oldimda hammasi chiqib ketsa men qo'yib qancha. Biz boraylik. Jigitlar. Rustum baktı varken ha? Nega? Hem biz jolda çatırıp geldik de biz. Qo'lingga kuchim qolmay qoldi endi. Оо, мен да кол берейин дедим. Просто жылаңга чыкканда сыртта тоңуп, эртең ооруп калса. Буда бирөө малаз да тура. Ата естейсиң мектеп окуганда чыгасың. Ушундан чукчу көтүп башында кип берет ма? Не болду? Не болду? Не? А мен жерде пачагын чыгарып тастайт элем. Просто ажыраткан адам жок болду. Oğlum менде деле ушундай эффект болсо, түшүндүңбү? Эч ким жок болгондон тип айтам сага. Кстати, Джан, почему все твои друзья называют меня Аяш? Меда, это означает то, что ты родной человек, близкий, краш. Ты для них краш. Вау, я прям так сразу и краш, да? Да, для них краш. И они для тебя краши. У Аяшек все так устроено, прикинь. Прикольно. Круто, да? Полго? Полго. Мен сен кызыксың го полгодан жатам. Ой, эмне кылсаң ошо кыла берчи, жат тур. Тату эмне болуп атасың? Улук, сен кроватька жатпайсың, айтып атпаймынбы? Ох, ё! Мени тату кечирип койчу, кечирип койчу. Улик. До свадьбы не деп кой, чымчик. Эмне отурасың? Бар, жатчы. Доброе утро, Джанымочки. В общем, вы хотели влог, я буду сегодня его для вас снимать. В общем, вся тусовочка, которая будет проходить сегодня, я буду ее вам показывать. Кстати, знакомьтесь, это наши Аяши. Алыбек Аяш и Садык Аяш. Привет, такой вот. Привет. Аяшим бар, бактым бар. Да-да-да, прикольно. В общем, будет очень классно, ребят. О, смотрите, кстати, это Рус. Привет. Он тут вообще самый нифиговый, самый классный. Посмотрите, какие у него мускулы. Покажи, Рус. Это, я не знаю, это что, с детства надо качаться, чтобы такие... С 11 класса. В общем, вообще классно. Это Сули Аяш и Малика Аяш. Они немножко заняты, не будем им мешать, потому что все-таки такое важное событие сегодня нам предстоит. В общем, ребят, идем далее. О, смотрите, это Айдар Аяш. Айдар Аяш? Привет, Топкайло? Он, если честно, очень смешной, с антисептиком. Хоть был мне. Ковид болот баягы антисептик. Ну, в общем, всегда антисептик у него в руках. Это тоже, конечно, очень странно. Кстати, вот просто человек, который все это, собственно, организовал. Это Данчик Аяш. Но, если честно, он больше краш, чем Аяш. Он недавно приехал с Америки. В общем, Данчик, знакомься. Hi, guys. Hi. У меня Данчик на русском. Ну, всем привет. В общем, у нас десятилетие после выпуска школы.
Мы оторвемся. В общем, подписывайтесь на нее, так говорят? Да, подписывайтесь на мой канал, лайки. А это кто? Всем привет, одноклассники. Чего вы меня не узнали? Века? Точно классыштар ғой, сен танып айтады, иә. Знакомьтесь, это Кэл. Қылыч Эркинбекович. Ну, Заль, давай без официальности. Ты же мой одноклассник. Ошонда Кылыч бизге эш болуп калабы? Ну да, это мой муж. И, кстати, он депутат Жогорку Кеңеши. Депутат башка, баары аяш болот му? Ну, неке келип калыптыр. Все собрались. Эй, бар чолгону басқа койго бата өрелі түш аударба. Журатып, ассалаумалейкум, қош келдіңіздер. Кет, бақылдамай мына койго бата өріп койбойсуң ба? Аксакал сөйлесесиз экенсиң. Келгиле, кана. Жигиттер, келгиле. Булардын батасы тетир тиеткеде. Жөнүнө койчу муну. Қой балам, қой. Балам болгондо аяшыңчы. Келе, эме кылайлы, эң эле бай мен кемин бияктан мен берип коеюн, Омин. Досум, сен бергениң кайралуу болот экенсиң, жөнүнө койчу сени. Сага бир кусу бит салмаксың ба сен? Сен бак куюп берип атасың. Эмне болуп сага, ами? Анда батаны мен берип коеюн. Омин, Кой, койго кой бата өрбөйт дечи. Анда торпок койго бата өрсүн. Ким торпок? Ким кой? Уксаңар, бул кой данчыктыкы белишина. Данчык өзүң эле бер батаны. Жигиттер, негизи монтип кыйналбай эле заранее сойдуруп албайт белеңер. Бир отоло бышыртып албайсың бе? Ошондой эле аны доставка деп коет. Эми орус жөнөчү. Болдуңарчы, жигиттер. Школдогудай эле экенсиңер го. Болду. 10 жылдык барыбыз ачыкканада болчу. Мына бизде Айба борду, Айба, брат, сен өрүп койчу. Ичеле, кел таксире. Өзүң эле бата өрүп койчу. Омин, эмне биз эми? Жакшылап кармабойсуң бе? Эмне деген шалакылык эй? Өзүңөр бата өр дедиңер го мени. Бата өр аткан жибиңар болбойбу? Ребята, поэтому я вам говорил, заранее сойдуруш керек болчу депчи. Кака кетти мен мояка. Эй, мындай кылалы. Сен жоготтуңбу? Сен тап. Да, справедливо. Ма, тура айтатма. Мен каяктан издемек элем? Көбөтөсү да эсимде жок. Эме дурганым бар каяктан издейсиң? Сен качырып туруп тап. Эй, кызылдабагылачы дейм. Бас таксыр мен билем. Силер бар ишиңерди кыла бергиле, экөөбүз таап келебиз. Жүр. Мояка кеттү, мояка кеттү. Каяктан билебиз, карай берем. Эмне кылалы анда? Биз школа мезгилде эстеп одно косой ойнуп салыптан да. Олег, ты на воротах. Как говорится, новенький, готовенький. Я играть не буду. Ана бизде не иш? Давай, ойнап калсın. Давай. Даярсың ба? Давай. Все, давайте, игра. Өз биле элең оюн кандай экен? Чүр болсу да. Не? Чүр. Токтотчу, чарчап калдым. Сен ак кара. Боз ала болот го, зебрага окшош. Аны ала була дейт да. Ала булабы, күрөңбү иши кылса. Билбейм мени. Но жашыл толстовканы алып атканда да жаман кыйналгам, тандай албайт. Сен не дальтоник белең? Эмне билбейт белем. Мектепте эле дальтоник. Эй, Татуш, сен тигиниң менен сөйлөшкөнгө канча болду? Тааныш болгонуңузга 4 жыл, кыз жигит болгонуңузга 1 жылдай болуп калды. 4 жыл? 4 жылдан бери эмне кылып жүрсүңөр? Тигинин тормузурак окшойт да? Ушуга чейин жүрсөңөр. Кичине.
Кичине эмес, жакшы эле го. Кыздар, кечиресиңер, мага чалып атат. Жасап турасыңар. А чё 4 жыл? Нормально же, мы с Чикой тоже 4 года встречаемся. Ошо айтып атпайбы, тормуз деп. Это вообще не Аяш, оказывается. Вообще. Кыздар, эки аябай өзгөрүп кетиптир, А чё, какая она раньше была? Ой, билбейсиң да сен ал мектепте, менден 3-өө келчү дей. Бети да ушундай прыщ болчу десең, ай. Менин классымда прыщсыз. Эми үйрөнүп алды дейми. Зато анын азыр күйөөсү депутат. Койгочу, ушу пузатый кишини эмне кылат дейм да? Мен алып берейин. Этот, можешь мне сторис снять? Качып турасызбы? 1 минутка эле. Сфоткай, пожалуйста. Привет, привет. Давай рассказывай, как вы там? Скажи, хорошая идея была. Мы сейчас вообще в горах находимся. Наоборот, сонунго? Чё, с Данчиком уже виделась? Данчик жалгыз келиптир. Серьезно? Ооба, жалгыз. Наоборот, хорошо же. Иди поговори с ним. Но я не могу, я же с Улуком. Ой, Улук не настоящий твой парень. Давай, давай. Я даже не знаю, что делать. Давай, вперед. Кто эркек? Все, турелись. Маша, переоденусь, ладно, девочки? А с гелем я помогу вам обязательно, хорошо? Балдар қой келді. Жоқ, базар жоқ. Hadi gel. Koydun cambaşı точно seninkinde var. Байлап қойыншы азыр. Hadi ушунча кичине бе. Жөн дейін, бір жағылы. Машалла. Көптен бері той ойнай келем. Қошыл ойнай бермейсің мен. Боссы, оны қармапты жай. Тажатты. Гел. Тетяқтан мен сүйреп келші. Сусаным. Бұның арақ қо? Бозлық емен жоғжап көрді, шындай кетесің. Опа. Опа. Тарсың. Улик, бірінші жопа. Астафиралла, мен аны үшін кіргізген жоқпын, жігіттер. Қандай жопам, неге жопам? Астафиралла, сөгінбейлі ойна. Брат, ұтылып қалдым, ойчы. Чық. Бірінші жопа, давай. Что? Айо, мен Сен давай. Последний слово бар, трап кетер топ тұр. Кстати, Чика, сколько мы с тобой уже встречаемся? Сколько, в смысле? Ты что, не знаешь, сколько мы встречаемся? Знаю, 4-й год уже. Кстати, у Лука Яш и Тату Аяш, оказывается, уже тоже 4-й год встречаются. Круто, да? Но девочки говорят, что у Лука Яш тормоз. Да, есть такой. Ну ты же не тормоз, да? Нет, пойдем лучше из лука постреляем. Пойдем. Тақсыр, сапты қарап қой, түз тұрау. Все, малыш, смотри, тяни прям, хорошо? На себя, да, тяни. У тебя все получится, сильнее тяни. Ой. Держи, да. Ага. Выше, сильнее тяни. Выше, да, стой, да, стой. Все? Да. Тяни сильнее. Прям в точку. Базардық, бештарчы. Нормально? Нормально. Ойын ғой, нормально. Нормально. Жүгірен дальше. Поехали. Жан, ты снял, да? Нет. Блин, капец тут тормоз. Бара келді. Мұнай қойыңды әртір ғой. Үмісөйе қаралық. Құтағыз құтқы. Құтша мейілін. Аяш.
Қолыңыздан бірдемке келші деп айбай қар болып тұсқа келіңіз. Өзім еле бұтырап сылайып, өкім қармашып, сіз қалыптан ұрып тұрыңыз маға, Ең башқысы деді, терісін сыйырбайчы, құйқалап бір рахат алып жейлічі бүгіне. Адик, илгері қырғыздар терісін сыйыр өлежечі. Аныл кезде газ, паяльниктен жоқ болчу, кейінле бірдемкені ойлап табышты да ұшым. Бұл тура айтып отыр. Терісін сыйып салсаң тіге ысырап болып қалып бай, опай. Ысырапчылықты сілер жөнле қойбай жармақ айтпай, ошаны. Ал, сен бияғын. Келле. Че, жігіттер, правила знаем, да? Қайсы правила? Играем до конца. Че, қой тұрсам, не до конца? Даясыңар ой? Неге даярбыз? Bir! Екі! Неге саны отыр? Үч! Әмде барға арғасы бет қойды. Все нормально? Теперь правила понял? Играем, давай. Жігіттер! Че, братья, татуның жаңа жігіттің жақша тоза болып, оны дейсің. Че, поняли, да? Давай. Что поняли? Продолжаем, поняли, давай. Тюля, жігіттер. Sen kimsin? Men қаяқтамын? Can, men sen ayalım. Ne odasın özüme geçmiyor. Sen емес мен ayal. Yani kim sen ayalım? Buna men ayal. Can, bu aynı kalan koy. Men sen ayalım. Малика, қату тегенде временно амнезия оға тазыр бары жақшы от. Башына бір мұздақ бір нәрсе сала қалау жандан көрі азыр өзінің келтіресің. Давай, ашқанаға алып барғойчы. Быстро, давайте, быстрее. Ой, Лук, қантип жұмыртқаны ташпен алмаштыра алдың? Өзім ділі байқай қалдым, ташы ұрыт отқан ділі байқап қалдым. Баса сүлік қандай болып қалды? Жақшылы ғой, только вот говорит, что он память потерял. Тоже мне актер. Ана нормально тұрбай, ба? Бірақ Лук, кішінемдей, собраннырақ болчу. Просто мен кішінеке кезімде тұшым кесілбей қалған болчу. Азыр кесіп қойса от оқшайды. Анда душқа кіре берейін, Мақұл мен сені ештегі тұрым. Данчик. Мы можем с тобой поговорить, пожалуйста? Я слишком долго молчал. Данчик, не надо. Подожди, прости меня. Тату, пожалуйста, выслушай меня. Весь этот он жылдык, это все для того, чтобы просто с тобой поговорить. Данчик, ты улетел. Ова. Ты пропал. Ова, Тату, ова, мен кеттім. Ну и ты меня пойми, мен жаш бала болчумун. Ветер в голове у меня был. Я не знаю, о чем я мечтал. В погоне за какой-то мечтой я потерял главную мечту, это ты. Данчик, сен мені таштап кеттің. Тату, пожалуйста. Я был просто не готов к этой семейной жизни. Но сейчас я готов. Ты изменилась. Я это вижу. У тебя другой появился. Ну, я-то чувствую, Тату. То, что ты меня все еще любишь. Данчик, не надо. Тату! Мен сені сүйем! Так, мо күншілікте аяқтар барайын.
Төштү кыздарга тартам. Тиги шыйракты вайнелер көрүп коюн. Өкө түшүнбөй жей берет да. Так, могу жамбашты кимге кылам я? Жамбашты мага тартпайсыңар. Не кыласың жамбашты? Турат го жамбашың эй. Да. Мага тартпай аны очу уураак деп туруп мага тарт. Ой кокуй, көнгөн экенсиңер деп барган жерден жамбаш ала берип Андан көрөк бул жамбашты мен алыстан келген данчикке берейин. Силерге башкасын андан көрөк чыгарып берейин могу жерден. Например, кулак, анан көз, мээден кошуп берейин. Кандай кулак? Кайсы көз? Жок, вообще эмнеге этти сен бөлүп атасың эй? Келе мен деле бөлүп бере аламам эй? 30 жылдан бери силер этти эмес элди бөлүп атпайсыңарбы? Койгулачы көп сөз кылбай, андан көрөк мунун баарын чаап туруп эле курдак кылып салайынчы, талаштырбай. Hadi otun менен балтаңды алып кел. Мен мояк даярдай берейин. Yo, мына спичканы эмне жерден булдук, э? Анан эмне? Жайлоодан кеткенче эми ушудан катып жүрө беребизби? Токтосоң? Же менин күчүм жетпейби? Күчүң жетет? Просто тогуң жетпейт бай. Кандай кылабыз? Экөөбүз бир келди уруп таштайбыз. Чогуу? Ооба. Жана кыргызда макал бар эмеспи? Билеге күчтүү бирди жагат, билими күчтүү миңди жагат дегенчи. Биде билим күчтүү. Санасаң сен билеги тыртыл атпайбы? Давай, айрып эле кой. Да, жүр. Качан коркуп жүрөсүз, тура? Түйүп. Өмүрү корккан адам эмес, тура? Бизден 1 километр алыса жүрөт атам коючу. План кылып келеличи. Кет. Качтын. Өзүң кач. Ой, шемші, сыйлыге. Жага мен анайын качпайм. Досум, суранып атам, кылып берип койчу ошо. Жок дейм, эртең калпым чыркалат, сүйлөп кой берчи, андай болбойт дейм. Доспуз го эми. Геморрагическая амнезия дейт. Последней стадии причем. Эмне? Ал жанагы эсинен баардык жанында жүргөнүн, эмне болгонун, жакындарын баарын унутуп калганын ошондой деп кеткен да. Эмнеге именно мен? Анткени мээси өзү эстеш керек экен да. Күндө жанында жүргөн жакын адамдарынчы. Эң эле жакыны сенсиң да. Ошого 1-2 күн тынчылай койчу. Кантип ошону уруп таштасак болот экен, а? Менде бир план бар. Кандай? Басып бараткандачы. Мен аркасынан алакстан. Спечка! Чума дейм. Мени карайт да. Сен артынан келесиң да, байкатпай болуң үчүн жаакка барасың. Сен алыстан аласты отпайсың. Жакын барбайсың. Мен канча жакын барам? Мен жакын барам анда. Жакын барып алакстан, сен лопата менен башка урасың. Сен канча алакстан? Саз барам. Рус! Спичка! Сен мына 10 жылда өзүңчө зажигалка болуп алдыңбы? Садык! Садык! Лопата таппай атам. Ана лопата. Бул жерден кантип табам мен лопата? Мындай эле кылалы, ойлонбой. Мен барам, басып баратканда. Рус дейм. Мени караганда бутка кирем да. Сен сол капталдан келип, кекиртегине урасың. Мойнуң камайт да. Оң кол менен бөлөк урасың. Алсырайбы? Алсыраны мен бутканы тартам, жерге жибер. Таштайбыз. Нормально болот, э? Молодец. Сен бул жакта, мен бул жакта. Рус! Не oldu? İşte. Hadi. Evet. Tamam koptu da. Havayla postam mı zaman içinde? Ben koşuyorum. Sadık. Ha? Gel söyle şöyle. Buyur karım varsan. Can. Өзүңө келчи, кантип мени эстей албай атасың? Мен сенин аялың. Кантип эсиңен чыгып кетет? Эстеп көрчү жакшылап, пожалуйста. Эстедиңби? Жок.
Ассалауму алейкум, Аққалпақчан классташтар, Ақчолықчан классташтар, жана Шляпачан депутат Аяш. 11 бей, қандайсыңар? Қандайсыңар, маңай жақсы ба? Тоғдан түшті қаш құлақ. Тамаша айтпайлы ойын. Қандай отырасар, жақсы ба? Классташтар, мына, бүгінгі өткен оқиядан кейін біздің бір классташыбыз есін жоғытты. Ошондуктан Сулик, сені қайрадан таныштырып кетейін, бұл бары біздің классташтар. Бүгін бізге қатарымызға жаңы Аяш қосылып отады. Қылыч. Кел. Тамаша. Андан кейін келе. Бұл біздің жаңы өтөділе таныш емес Аяшыбыз. Улук, не ол іштейсің? Фотограф? Азаматсың. Аябай соны тартат срётка. Жақшы. Что, серьезно, что ли? А чего вы не сказали, столько локаций было? Я тоже не знал. Анам чөсің шашпай, бұл болса Айпери Аяшыбыз. Да ладно, вы тоже Аяш? Келлеме, ушул жарқыраған түнді барызы чоғылты отырған біздің Данчикке сөз береле. Данчик, келіңіз. 6 мың ба. Давай, Данчик. Да мен даярданған ел емеспін. Родные мои, близкие мои. Я очень рад видеть здесь каждого из вас. Для меня вы очень родные люди. Мы через многое прошли. Мы были 11 лет вместе. И мне очень стыдно. Мне стыдно то, что мы клялись в вечной любви. Любви? Я в дружбе, я просто переживаю. Нормально. И я очень хочу, чтобы мы были вместе не только по десятилетиям, по годам. Я хочу, чтобы мы были вместе каждый день, каждый час и каждую секунду. Гай, алу içi сөздер болды. Бирок тойыбыз халал өтіп жатты. Қол чабуулар болсын да, жігей. Жақсы. Келе, эми ең бай қатары мен сүйлеп қойын, Қоя тұрчай. Сүйлеп қойын? Ой, анам берем сөз замай. Ой, болды штар. Қыздар сөйлесін. Кел. Анда староста қатары мен сүйлеп қойын. Классташтар, 10 жылдығыз аябай соны өтіп жатат. Данчик, саған рахмат, ушинтип бизге дастархан жайып, тосуп алдың. Көптөн бери көрүшпөгөндөр көрүштүк. Жаңа адамдар да кошулуп калыптыр бизге. Кылыч Эркинбекович, Айпери, Улук. Көрө элек адамдарды көрдүм. Биле элек нерселерди билип алдым. Данчик, сен аман эсен келип алганыңа абдан кубанычтамын. Болды. Мен сөйлеп қойдым, Эй, қоя тұрчы дейін. Не ойлап тұрсың, Ой, сен шоу программа жоқсың, абай. Анан сөз берем саған. Олдақа кел, баты өріп қойшы. Құрдақта дайыр бол қалды. Омин. Классташтар, құрдақ дайыр болды. Белгіле, мощный олды біре. Қой зыңқ кене. Салам алейкум. Алейкум. Қойғана. Қайсы қой? Алда тақсырыңар ұрдап кетіп тұр ғой. Астафиралла. Жо, жигиттер, бұл жақта бізде 10 жылдық болады. Кішіне майрамда отауыз. Мне кажется, вы что-то попутали, да? Қандайча попутай? Жігіттер, қойса. Отыр, тамақ жүрді, берейім алға, мен аздырып қалмай. Өзің бітті, мен ақша өтпегі, ақша кек болады да, қойдың ақшасы тұра ғой, я? На, мен не деген? Ап келші, сенің ақшасы ұрып отауыз. Сен жаман шарик оқшайсың, бе? Хайдар, нормально? Geçit koş, родной, geçit koş, пожалуйста. Hazır. Туха! Джан, ты что сидишь? Сделай что-нибудь! Да что значит не надо? Это твои друзья! Да пацаны же поделитесь. Да их там избивают, Джан! Не надо было чужого барана красить. Тихо. В общем, ребят, нас внезапно настигли
интересный. И мой Джан сейчас будет их бить. Кого-нибудь уже нужно бокс. Да, я же. Давай, Джан, Заседание bundan da güçlü yok bizden. Bugün bayramı. Gel. Bunu otur. Данчик, нормально? Нормально. Ya Altuha, böyle pragipke mощный çaptın ya. Geçen bu estetme gayra. Hey, pragipte estetmeçe bel montup kaldı. Geçip koçayım dost, atay kılan yok mu? Бирок негизи жигиттер, мындай эстесем, 11-A класс мен мушташкан эле болдум. Ошондо неге мушташтык эле мен эсимде жок. Ал убакта сен эки ягуарды бастырып, мектептин площадында октойт элең го. Убакыт өткөнү бар сага, чоң үй. Билесиңер, мектепте болсо сыртта эле жүрчүлүк жашаган э? Сабактан качып. Ошондо эмнеге качканыңызды эле түшүнбөйм. 3 сабак отуруп, 4-үчүндө сөзсүз качышыбыз керек эле го. Да качпай деле койсок болот. Качсак деле барып эле кайрылып ошо одна касание ойноп, американка ойноп эле, жинде болуп эле жүрө берчүбүз. Көкмөйгө окшоппу, Айтпа, ё. Анын эмеси көкмөйлүк? Эми элестет, колуңду мояка чейин монтуп алып, карта ойнойсуң деп кой. Монтесиң. Как будто ошондон бирдеги пайда чыккансыпчы. Эми кийин колуң мененчи питание жеп аласың. Жыргал эле болчу бир четте. Я азыркы балдарга ошентип бизге окшоп ойногула десең, тупойсуңарбы дейт да. Туурабы? Азыр вообще ойногула калбады жаштарчы. Баса Данчик, билесиңби сен мектепке биринчилерден болуп, атаңдын кирпич телефон мояңы андан чоң чехолго немеге таап алып келген эле. Ошо телефондон змейка ойнойт, билесиңер, талашып жүрөйт эле го. Талашпай эле биринчи мен ойнойт элем, анан сен аңгандар ойнойт эле. Кандай сен биринчи ойнойт эле? Мен биринчи ойнойт эле. Мен ойнойт эле. Мен биринчи ойнойт эле. Экөөңөр койгулачы эми, тиги Назира Белековна айткандай эле, чын эле дакан короз турбайсыңар экөөңөр. Азыр эжең өзү дагы ойнойт эле. Бизден кийин. Айба, у тебя вообще китайский телефон. Илеген 27 колонкамен, помнишь? Аны мен дискотека музыка коем деп алгандачы. Эмси таксыр өзү. А вы помните фотографии, которые мы в классе фотались? Да. На 2 мегапикселя. Нас вообще же не узнать там. И то там память 64 гигабайта. Ой, мегабайта. Как-то мегабайт же там вообще. Видеодан башка эчтеке атпайбы жана эми проект чапкан мен го. Эң банг деп туруп проект чыгарып ошол эле. Алтуха, иң банг эмесина. Имма project. Прагипте эстетмечи бел монтуп калды. Мен видеолорду сайттан көрүп алат элем. Pegas.ru деген. Билесиңерби, ал мезгилде мейл агентке кирчелек. Анан кийин блокко жазбагылачы деп баштачу элеңер. Ал агентке чейин каякта отурчу элек? Барыбыз мектептен анкета толтурчу эмес белек. Аны айтасың дей, мен ала келгем да. Анкетаны тауып алдым. Каяктан таптың? Аны до сих пор хранишь? Конечно, за 8 класс. Ал бул жерде мындай ойго келип келбеген нерселердин баарын жаза бербейсиз. Окуй эле койбойсуң. Оку. Айдар, сенден баштайлыкы? Менденби? Айдар,
Туулган жылы 93. Август. Жакшы көргөн тамагы курдак. Жакшы көргөн группасы Корни. Чоңойгондо ким болгон келет дечиле? Депутат дейт. Ой, шүшү. Садык. Жакшы көргөн сериалы Клон дейт го. Бул даже ыр жазсоптур. Оку деп. Жади өлөт, Лукас көмөт, Саид ыйлайт. Ол убакта жаш бала болгонбуз. Ойна сайын жазып берген экенбиз. Болбоган эле ыр жазган экенсиң бирок. Мына Калыбек деле жазган Турбаева. Ыр жазып турбу? Ооба. Кана. Сен корова, мен бука. Ладно, ребят. Русланды окуймунбу? Давай. Руслан, жашоодо койгон максатым дейт. Мени таарынткан адамдардан өч алуу дейт го. Жаштык кылып эми. Эч нерсе билбей жазып койгон да. Тура досом. Билип эле жазгам. Өзү пендебиз да. Кечиримдүү болуш керек. Ооба, туура айтат. Ооба. Туура айтат. Жигиттер, чынында башында өч алам деп жүргөм. Анан ушу бардык жинимди тренировкадан чыгардым. Мен силерге наоборот ыраазымын. Силердин артыңар менен мен ушундай формага келип алдым. Senin birinci türlerin ökөz болобуз, Өзүңүздүн колдон чыккан балдар да булар, Чыңгыз дейт. Давайте сторис, да, сниму? Давай, Зай, не будем сторис снимать. Да будем, Жан, это же память. Давай, Зай, не будем. Да будем, Жан, давай. Чыңгыз, кайсы кыз жагат? И? Ай, Чика. Да, целый список. В смысле список? Давай, Зай, начнем с того, что, во-первых, я был в 8 классе, а во-вторых, тебе было 9 лет. Ну и что? Ну и что? Это же в прошлом, Зай. Мы с тобой сейчас как обычно. Данчик. Данчик! Козерог. Сүйгөн адамы? Ошону айтпай эле коесуң го. Сүйгөнүм. Татты деди. Моя маленькая, мы с тобой обязательно будем всю жизнь вместе и самые счастливые. А мен башкача кылып жазмакмын. Эми силер менен бирге чогуу окуп калсам башкача кылып жазмакмын. Менин сүйгөнүм татуу. Билбейм эмнеге сүйөм. Балким көздөрүң жагат, үнүң жагат, күлгөнүң жагат, урушканда жагат. Сен мен менен отуруп сүйлөшүп жатканда кээде сен укпай, сен жүзүңдү карап кыялга кирип кетем. Анткени сүйгөн адамдын көзүндө бар жазылган. Негизи сүйүү бул камкордук, сый, эркиндик, ишеним. Адамды жаман жакшы сапаттары үчүн эмес, адамды же сүйөсүң, же сүйбөйсүң. Сен ошол адам менен өмүр бою бирге болгуң келет. Жана бирге чогуу болуш үчүн сен бүт нерсеге даярсың деп жазмакмын. Ай, улук жаман романтиксың го. Браво. Кийинкисин окуйн, а? Давай. Айзада дейт. Сураныч, окуй эле койчу аны. Кандай окуй эле койсун, окусун, баарын Оку, давай. Чын эле балдар, биздин класс өзүнчө эле Санта Барбара экен. Ладно, окуй эле коюнчу. Мен сүйлөгүмдү окуй элеппи. Давай, сүйлөк, давай. Султан. 93-жыл. Телец. Жакшы көргөнүң розовый. Жок, жигиттер ал эме. Тамаша эле болчу. Не дейсиң? Я. Эй, сволочь. Сен памятиңди жоготкон киши эмес белең?
Жоқ, қатын. Қандай жаным? Жаным, мен саған барып түсіндіріп беремін. Қатын болып қалдың бе? Қатын болып қалдың бе? Сулик, қойшы. Қатын, сулик. Сулик деме. Блин, жоқ тұрбайбы. Эмне жок? Фрацелиновый раствор, бронолит и пихохавт. И мазь для ожогов. Левомиколь же пантенол. Булардын баарын аттарын кактын жатып алдым. Мен сүйлөшкөн кызым врачта. Ошондой беле. Унутуп калган турбайбы? Қайран, досбой, жақсы. Не жинді бол атасың? Жақсы еле бар. Жана көрдің ғой, заман қатты күйді қойның. Бізде не жардам керек? Жардам бердің уже. Да Құдай сақтап тұр. Байлабайсың бе, бұтына емне арақты көрсің. Мен қайдан біліп тұрмын арақ екеніне? Қарабайсың ішіне жақшылабай. Сен не баклажка арақ құйып қоясың өзің? Сен кешкелемен тыйып жүрерсің. Ичпе сендей. Так, успокоились. Баары жакшы. Жок, каты болгон жок. Андан көрө Айдар, Айбек силер сууга баргыла, бирок муздак суу алып келбегиле, хорошо? Бас. Айзада, Марли. Фрацелиновый раствор, бронолин же пихохавт. Это первая помощь при ожоге. Элементарно. Анда бар, издай берейин. Ооба, бол, издеткиле. Улук, сен анча деле актер эмес турбайсың? Чуманокмун. Мен билем баарын. Тату экөөңөр жөнүндө. Бирок коркпой эле кой. Эч кимге айтпайм. Бул экөөбүздүн ортобузда сыр болсун. Ой, бияка эле жата бер. Чын элеби? Ооба. Бер. Тату! Ромео. Турдуңарбы? Турдук. Эме, татууну көргөн жоксуң? Хотя бы татууну күндүз жон койчу. Кызык эле киш экенсиң. Жок, тура эмес түшүнүп. Эме, татуу керек эле ма, издеп аткан болчумун. Татуу ашкана жака кеткен жана. Рахмат. Колунда күйүп калыптыр Ооба дек. Жаным кечирип койчу. Унутуп калыптырмын, кайра. Улук, Аяш, вы же фотограф, да, кстати? Да. Блин, вы можете нас с девочками сфотографировать? Мы, оказывается, уже через полчаса выезжаем. Хорошо. Все нормально. Эме, татууну көргөн жоксуң? Тату? Көргөн жокмун. Ну, здесь где-то. Куда она могла уйти? Сфотайте, да? Да, хорошо. Девочки, пойдемте быстрей. Кечир койчу. Все, давайте бутыңар кылгылачы, жөнүнө тургулачы, эмне отасыңар? Колуңду эметсең? Лук, вы фотоете? Да, снимаю. Быстрее.
Слушай, давайте, знаете, себе типа топ-модель по-кыргызски, так ногу поставьте. Эй, хоть, Айпили, нормально чукулёчь, мнаке, вот соберитесь, вот все нормально. Улук, кеттік пе? Улика, Яш, блин, что такое? Можно аккуратнее? Şu dostlar. Qanday salomlar shu? Ништяк болды, соның болды. Мен чоң рахмат саған. Классно было, вообще супер. Ну, это еще не все. Базар жоқ, 5-4. Буюрса, эртең кечинде Бишкекте ресторанды бронь кылып койдум. Дресс-код, вечерний наряд, жакшы кийинип келгиле, особенно сен. Все, ребят, я здесь остался. Красавчик, брат. Это жолугуңуз буюрса. Лучше. Давай, Данчик. Романтик. Вообще, конечно. Барсызбы арабызбы? Кеттик. Блин, нет, ну Данчик вообще молодец. Молодец, девочки, да? Всем бы таких парней. Блин, девочки, реально. Жүрөгүмө от бересиң, сагындырбай сен келерсиң, жан дүйнөмө тереңдетип, сактап алган экен билесиң. Сен аттадың күлгөн бойдон, ошол муңнат кетпей тойдон. Мейли мейли унчук басты, кала бердим айла жоктон. Мага толгон эмес, алламнагы сулулуу, кыштамага болгон эмес, бүгүнкүдөй жылуулуу. Мен биринчи кызыктыгын көргөнсөдүм дүйнөнүн, мен өмүрдүн ысыктыгын сезсем керек сүйгөнүм. Нурда мага толгон эмес, алламдагы сулулуу, кыштамага болгон эмес, бүгүнкүдөй жылуулуу. Мен биринчи кызыктыгын көргөнсөдүм дүйнөнүн, мен өмүрдүн кызыктыгын сезсем керек сүйгөнүм. Сен мени аянычтуу каратасың, сүйбөздү аргага таратасың. Көзүңдүн агы менен айлан челем, сен мени кимге таштап баратасың. Биз жүргөн бак, сен күлгөн жер, дагы деле эсте. Сен аттадың күлгөн бойдон, ошол муңнат кетпей тойдон. Мейли мейли унчук бастап, кала бердим айла жоктон. Сен аттадың күлгөн бойдон, ошол муңнат кетпей тойдон. Мейли мейли унчук бастап, кала бердим айла жоктон. Жексенбай, сизге ме? Диетаны кармап, белокосодержащий витаминдер ичиш керек, давлениеңарды карабы. Давлениеңди эмне кыласың? Мен аны сурап аткан жерим жок. Жексенбай, түшүнгөн жокмун. Түшүнбөйн жокмун деп. Баа сүйгөнүң эмне болду? Эч нерсе болгон жок. Эч нерсе? Ой, 2 түн, 2 күн тоодо эс алып жүрүп, анан эч нерсе болгон жоксуңарбы? Ой, жеткен лок турбайсыңбы? Ал мектепте сүйүп жүргөн баланы дагы эле жакшы көрөт окшойт. Сүйөт окшойт дагы. Мен эмне кылмак элем? Эмне мектепте жүргөн баламды жакшы көрөм деп сага айттыбы? Жок. Мен сени каалабайм, сени мага жолобойм деп сага айттыбы? Жок. Ал сага эчтеке дебесе, бир нерсе деп айтпаса сага, колуңду түшүрбөй жүрөгүңдү ук. Жүрөгүң сүйгөнүң менен бол десе, анда кыймылдагын.
лох болып жүре бербей. Ой, ұқтың бай? Ұқтым. Привет. Чё, қандай өтті? Давай рассказывай. Что рассказывать? Бардығы сен үшін. В смысле? Шындайды өліміш болып қаласың да, барбайлы қойсын болмақ. Мен жардам берейін дегем. Қантип? Жаңыл ұнтып бартқан жашымды қайра істетіп бе? Ушыл бы сен жардамың. Рахмат жардамыңа. Мен вообще-то саға жардам берейін деген емесмін. Мен ұлыққа жардам бердім. Сен әлі байқабай жүресің оқшойды? Ал сені 4-ші жыл жақшы көріп жүреді. А что ты так на меня смотришь? Кичіне внимательнырақ болсаң, білмексің, кто тебе действительно нужен. Ты что с тобой вожусь? Алиночка, вечер қойчу. Менің не қыласың? Басылуқа бар. Қақты олды кенем? Қақты олма қолы. Жүржұрса да? Поехали тогда. Подожди. Но геветің менен барасың ба? Мо дегенде қандай? Ну, как мэрка. Ерте кешірім сұрап қойдым оқшайды, сенден? Давай, бар, переодевайся. Не справится жадно. Ты этики зеленый платье гейбей уқтың ғой? Ondan saldırayım da normal oldu. Bol жетер бро. Gel, неден сaldırayım bro? Ondan saldırayım da. Классташтар! Данчик молодец, Барызды тоғы бар, сындай соны салдырды ғой. Азыр деле тоодон кем қалбаған жерде жырғып отабыз, О, менен башкасы баары жыргап отат. Өзің күнөлүсің, ақмақ. Ой, жан кечирип койчу, кимди калптырың. Жан. Досым, мен ойлондум. Нені? Эми ушунча жылдан бери экөөбүз талашып, урушуп, мушташып турабы. Бүгүндөн баштап сен биринчи атамансың. Қойча. Мен деле ойлонаттым көптөн берчи. Ушунча жылдан бери биринчи атаман болуп жүрөм. Болду эми. Мындан ары Калыбекке тапшырсамбы деп аткам. Мен тапшыра берейин, сен биринчи атаман боло бер. Жо, эми көп жылдан бери мен биринчи атаман болуп жүргөм. Бүгүндөн баштап сен биринчи атамансың. Мен маңай жакшы малына тапшырып атканды ала берсең, сен биринчи атаман боло берсең, сен биринчи атамансың, сен болду эми. Биринчи атаман сен болосуң. Сен биринчи атаман. Сен биринчи атаман. Эмне болду? Азыңа бергенден ала бербейсиңби? Кармабай мен мойнума. Жигиттер эмне болду? Спичка качсыңар. Кандай чакатчы? Жигиттер тамаша. Тамаша. Биз эле тамашаларсыз. Ошондо ким биринчи атаман, а? Раз так, анда мен кете берейин. Мына эртең дежурством бар. Эрте туруш керек. Ну, я иду, да? Ладно. Мен саға... Айтайын дегем. Давай сен. Жоқ. Сен айтшы. Тату, мен білем, сен Данчикті дағылы жақшы көресің. Бирок, мага бары бер. Мен күткөнгө даярмын. Ал сени 11 жыл билсе, мен сени өмүр бою билип жүргөндө эле жашап жүрөм.
Sen başkaçasın. Sen gülgöндөн баштап жин келгенге чейин мага жагат. Sen meni байкабай жүрчүсүң. Мен сага эч ким деле эмесмин. Бирок мен сени жакшы көрөм. Мен дагы. Бирок мен эмне? Тату. Данчик, мен барын түшүндүм. Мен сага тарынган жокмун. Түшүндүм. Улук. Улук жакшы ала. Ичинде кири жок. Жакшы болот экен. Билесиңби? Ортобузда көп эле нерсе өттү. Сен мага ар дайым жакын адам болуп каласың. Ооба? Сен деле мен үчүн биринчи сүйүүм бойдон каласың. Сен да менин биринчим. На прощание обнимемся. Неге на прощание? Классташтар менен жыл сайын чогулуп турабыз деген ким эле? Ошондой. Ресторанга барышыбыз керек болчу, бирок баргым деле келген жок. Сен менен болгум келип атат. Жок, барыш керек. Эмнеге? Мен могу костюмду 35 миңге жөн эле алып турмун. Айдар, кел. Жо, мен ичпейм. Албайсың. И баса, Мека. Сен орта аябай толуп турбайсың. Ооба. Мен азыр деле толуп кетсем, ошондо эле жакшы көрөсүң? Албетте жакшы көрөм, намай. Бирок мен деле бай болбосом, сен жакшы көрмөксүң, туурабы? Кандайсыңар? Тату, кел. Кечигип. Аяшың ары көпкө байынат экен. Негизи сен аяш болосуң бизге. Ну, ребят, раз все в сборе, я хочу, чтобы открыл наш вечер человек, который за эти несколько дней ни разу не сказал слова, да? Улук, брат, баштап койчу. Рахмат, бирок мен көп деле сүйлөй албайм. Биринчиден, Сулик, Малика, силерден кечирим сурайм. Кечирип ооба. Мына эмне кечирим сурайсың? Менден эле сурайсыңбы? Калыбек, Садык, мен дали түшүнгөн жокмун, кимиңер биринчи атаман экенсиздер. Биз уже чечишип алганбыз уже. Бизге керек эмес биринчи атаман. Турат кал бир. Алтуха. Сен аябай бай адам экенсиң, ал сразу эле билинди. Мен да кошулуп кетсем болот. Негизи мен аябай деле бай эмесмин. Чынын айтсам, уюмду саткам. Кичине бай көрүнүп коеюн деп барыңаргачы. Башында эле билгенбиз, Алтуха. Койчу, барыңар билгенбиз. Анан эмне айтып койгон жоксуңар, силер кызыксыздар го? Сени мактанып аласың дедик да. Туу, бүт акчам баран уруп салбадым мен. Ушундай да болмок беле. Данчик, мына ушинтип баарыбыздын башыбызды бириктирип койдуң. Наконец-то чогуусуңар деп айтайын дегем. Да, Улук, мен азыр бир эле нерсени айтам. Добро пожаловать в 11 Б. Да? Бул жакта эң жакын кишилер отурат. Ну, раз уж все близкие тут собрались, я бы хотел бы сказать пару слов своей любимой. Айпери, я тебя люблю. Выходи за меня. Согласна?
даже на видео, что ли, не снимал? Давайте выберем. Давай заново. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных Ошондо 20 жылдыкка чогуу келебизби? Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись, и с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок прощальный. В сентябре откроешь двери, ты совсем другим ребятам. Школа, школа, я не верю. Red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do, I'm living life like I got nothing left to prove, no end in sight, just always staying on the move, I'll go all night, if that's just what I gotta. Life's too short to care about what you can't afford, memories are in what you explore, so just don't be ignored, go ask for more, go ask for more, 'cause I've been living life right like I could just die any minute, going for a ride down the side, PCH country limit, I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit, are you alive, or just breathing, 'cause I've been living life right like I could just die any minute, going for a ride down the side, PCH country limit, I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit, are you alive, or just breathing, I'm in a race that everybody's chasing fast, they wanna be that someone on the screen at last, they ain't looking inside for their needs in life, they wanna be liked by everybody in sight, but trust me, being free ain't spotlights, no it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right, but if you put in the work you can find the light, alright, I'll do anything. Футбол боюнча таймашты уюштуралы деп чечтик. Башкы байге 3 миллион сом. 11 адам коркуп канча жыл турнирге чыкпай койдук. Бул турнирде биз утуш керекпиз. Кыйышпас дос экенибизди көрсөтөт. Утпай калакчы. Утпай калсаң кайра ушул жерге келесиң да келесиң. 2012-жылдын бүтүрүүчүлөрүнүн атынан, айрыкча 11-ci A класстын атынан, 11-ci B менен алмаштырып албаңыздар. Силер дагы ойнойсуңарбы? Ооба, мен балдарым силерди көңтөрүп кетишип туттуңарбы? Эй! Бизге тренер керек. Силерди чемпион кылыш нереалдуу нерсе. Так, жигиттер, мен территориямдасыңар. Эгерде кимде-ким өлмүш болуп сачкабайт этсе, жолдош кармабайм силерди. Бизне спецназга ырматтап жүрөтөбүзбү? Эркекче ойноп ушул турнирди утабыз же юбкаларды келде үйдү көздөй жөнөбүз. Кичинекей кызым бар, үй бүлөм бар. Братишка, у тебя в штанишках, дядя. Чын айтайынбы? Вообще шанс жок. Е, 11 анын кыздарын көрдүңөрбү? Кыз бойдон го. Биздин кыздар катым окуп турбу. Келечек Туржай кооперативинин 3 жылдык мааракесине карата
3 айга акча жарыялайт. Кооперативдин мүчөлүккө кирип акысы август айы 1%, Сентябрь айы 2%, октябрь айы 3%га төмөндөйт. Мындай акция болуп көрбөгөн. Андыктан чамдаңыздар.